Mr. President. Yes, I am. Umuthini Monday. Imsarifu. We muzionda. Nikaendo keba kawana. Wekie wagwatie mbeza ciaku. Wakeka wethi mbeza ndo naitumia neza. Basi kauli kwa na ni sure neza amringi mundu agendo open no kutopia kwa mchogo na vokuma bande kwa yambe nyembeza ina ina kwa siambe bingi sasa malondo na te newani nya waite malondo ndiwa kasalo malondo ni last born tu na yinyi na imwethi oyi malondo meketo malondo mana ni matila olukuti kito kingo oyi ndiyo kanumito ngide silanga nibyambuko kito kindo ko ngobe tolo ayiwe le ambro wabo no ndenda malondo maembesa londo yumo ngilile iwe nya kono gwa nanwezi oyipiti ko misini mono amoito imenda kamali ko kekale oneva ndenda kutayo ni tamali kuitela hapo ni viziwani brother kwa etikila kutana yuwe etikilite malataili yuwe mudhantu twa soko eoka kwa watu aye nilito aye kasi ya kwetosia kama mbosia yuwe tiota ile za kwape ni binemo oka etikela yukumata tuti amunozu twateza ndo no akavonzo ni wakeli ako ni wasimu masako kwa mayango nani wesinu mini kwetekela kota ya mulikani netela eyombania na linundu twamuka oni wakeli wa soko aenda amande na mutu ambaka stage na jungali sia ila ngali wewe ala umioko yana yonezo okite loka kumbeluba ala wewe ni miene hamana yuwe ndi mamrudi neza ngido kedyango ngali yoka longa mwish yonga mailiza ina we ndu neza ni mamu we yini ngina ala malondo ndingi ndiyo ta ondo tewe die unendi ende tandono yuwe the ndena option na we tekilile ambia na uzi wakasalukala na kuyenda ngale ya ondoka natiwa freedom nyinyi kutoka nondo malondo maingi malondo kalipo nana na kasalu ndalo mangi no ikumi na uye kasaluko isipokuwa ko na ateo kasaluka wao angiezi lakini na dina hata malondo makwa na huwa kasalu na atelo ngilina yungilizina na uye mengaro isi ya television no uye mengaro msio wewe ni ngarete na watu mauta kwa kari wewe ni set so isi ndia sene mbeza na tumine mbeza ile na tumine nae ila na andikiwe barua media services ndiko kuma musi musala wako wame waingili 15 15,000 mbeza ile na ina kwa na mbingi ni ngilizina siezi ya malondo manyawa yana kwa timbesa kashi pana ipo musala wapa nyine kumi silingi 15,000 ibinde yundie zo kulile malangi anayeto ni mabest tako maniaga lako kila kitindo pewa na naina ambaonza ingiza hizo wana VGA star kwani namba onza no kinyi zini ukana iba mbilo na mbilo ziabikangiliza tu akambo bwana boss ambao iba mbilo utambokele ndo uno ndete mbesa ngaiba ngabona ngabesa akatwa akaondani yindi kwethi ndi boss ndi boss si yakuwela ngiko akaondani yili city no uzolile na manager lisiti ndi iba ile lisiti yoko ingyo meza yuzi mtende yonomwe tendo nya akambia akitekala ngona ini nongalanga so basi yobitseka ngina boss ukakome namba yo mbili unutambo makile oila mbilo ndizo kandiye boingi
ngilizatwa maana ndibutia seba mire yibagi ni mura no sina bambe lo inge nonga lo zobaile uzobaile no silingi o maana so no ndo mbelu na ndo 38 na ni bie na nonga la zobaile yibandwa ni dwi maana na eto inge 38 na sio kaingi onaiba na gunda anga na komea mesa ina komea mesa ndiko wale tinombola oso sisembana njia kuzi andi ngiliwe ba ungili kwacha nundu tanywa kwacha netia nama nasi wale tini ini mbona ndiye ngiliwe na nama ni maana nana jiba ndio ndo inaika no kuibele ngilomia nanengana na ibana ma ati alama na ngili 15 si atela ketino ndi ngoko ina wa ona kabuli na hizo ni mbeza si wambui karibu 5 angetiwa na ile ndana uyembuzi angilile ile na nditi ala ngilizano si yako kama maisha mazio so mbeza hizo si atela ketino ya ndevya na tele silingi mara mera only 200 kuno nazi mungu ninako ni mesi moya itai aningi nuno nizi andoma kuna plan nizo nizi angema kwa bioke ocho tofauti lakini kau kamzala buka ko kambe na katumie nai andika tumengi nai